ovdje Gabi Begović i danas snimamo novi video na ovom kanalu. Ali da bi došao intro i video, imate 3 sekunde da stavite like i da se subscribe-ite na moj kanal. 1, 2, 3. Mislim već da ste stavili i idemo u intro i video. Evo nas u igrici. Znači, ona ide na neki party i moramo sad haljinu odrezati sa škarama ili sa nečim gdje možemo odrezati. I idemo, ajmo. Koliko imam para? Ok, 100, mogu škare se uzeti. Ok. Sada moramo dobro paziti, ali idemo gore na sprat. Ali ne možemo ući u kuću, zato moramo ići na ove ljestve, a moramo se dobro paziti. Ok, pao sam. Sad moramo ući tu. I ljudi, samo da vam kažem, sutra, ako izbacio sam novu sliku na Instagramu, koji name, znači koji a, igrač, znači da mi napišete pitanja neka. I ja ću to sutra sve odgovoriti. Ako bude puno pitanja, ako ne, snimam izazov, još nisam izbacio izazov na Instagram, ali bit će ubrzo. Kad završim ovaj video možda. Ne znam gdje da uđem. Znači moram biti jako pažljiv. Ok, ona je u nekoj sobi, ali ja ne znam kako da ja uđem. Bojim se ući, ali... Neću se ja bojati. Ja se ne bojim ničega. Ali tu... Ne, ja mislim da je to tamo. Nije. Tamo. Nije. Tu se moram jako dobro paziti. Ok, ušla je u neku sobu, ne znam nijakoju. Idem ja ovdje. Ok, tu nema ništa. Čekaj, tu je odmah. Ali tu ništa. Pa moram se paziti, ona dole. Ušla sam u njenu sobu. Tamo. Ja mislim da je to tu. Uzmi škare, požuri, Gabriel. Sad Gabriel požuri i ide kroz stepenice. Ok, vidjela me. Moramo nekako van. Ok, otvorila je vrata. Ja idem sad van. I sad ćemo vidjeti kako će ona gledati svoju haljinu. Znači, osjekli smo haljinu. I sad sam tu i vidjet ćemo. Vidite kako gleda tamo. Ovako. Ne znam, neću pokazati, ne znam. Ide sad u sobu i sad ćete vidjeti kako ona. Nema haljine. Ona je prošla kroz vrata. Pobjedili, lajkajte ovaj video, šerajte ga, subscribe-ajte se na moj kanal i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!